Ndabasuhuje mbaha n'ikaze mu makuru agezweho yo kuri uyu mugoroba tariki 7 Gicurasi 2026 mujye kugezwaho nanjye Samuel Baraka. Amakuru yacu aribanda kuri izi ngingo zikurikira. Ndababwira ko Perezida Kagame yasuye uruganda rutunganya diyama mu gihugu cya Botswana. Naho mu karere ka Gicumbi umugabo n'umugore bagiye kwishyura iby'umwana wabo yibye bahita bafungirwa mu kagari maze umunyamabanga wako anengwa bikomeye kubw'icyo gikorwa yakoze. Mu gihugu cy'u Burundi isoko rya Kinama ryafashwe n'inkongi ikomeye y'umuriro. Ndetse ndababwira ko Tshisekedi yihandagaje maze yigeranya na Zelensky ahamya ko nta matora azaba muri 2028 intambara nibi gikomeje. Isirayeli yo yijeje guhana umusirikari wayo watamitse itabi ishusho ya Bikira Mariya. Ikaze mwese ku makuru arambuye. Reka tuyahere kuri inkuru ivuga ko Perezida Kagame yasuye uruganda rutunganya diyama mu gihugu cya Botswana. Mu gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki 7 Gicurasi 2026 Perezida Paul Kagame yasuye ikigo gicuruza diyama cya Botswana Diamond Trading Company Botswana kizwi nka DTCB. Iki kigo gifitwe ku bufatanye bungana na 50-50 hagati ya guverinoma ya Botswana na society ya De Beers. DTC Botswana nicyo kigo kinini ku isi kandi kikaba kimwe mu bifatiye runini urwego rw'ubucukuzi n'ubucuruzi bwa diyama muri icyo gihugu, kikaba gifite ubushobozi bwo gutunganya diyama zigera kuri karati miliyoni 45 ku mwaka. Dukomereze mu karere ka Gicumbi aho umugabo n'umugore we bagiye kwishyura iby'umwana wabo yibye maze bahita bafungwa. Umusaza n'umukecuru wo mu kagari ka Cyandaro mu murenge wa Ruvune mu karere ka Gicumbi bafungiye ku biro by'akagari bagiye kwishyura ibirimo igare bikekwa ko byibwe n'umwana wabo. Ibi byabaye kuri uyu wa kane tariki 7 Gicurasi aho aba bombi bajyaga ku biro by'akagari bagira ngo bishyure, hanyuma umunyamabanga nshingwabikorwa w'ako kagari agahita bafunga. Uyu musaza wafungiwe mu kagari yavuze ko yaragiye kwishyura igice cy'amafaranga kugira ngo andazayishyure nyuma, aribwo gitifu yafataga umwanzuro wo kubafunga. Yabwiye Radio na TV1 ati ubu ndi umuntu wo kwirirwa nkora ubusa, natanze 280 nari nsigayemo amafaranga nzishyura buhoro buhoro, ayo narinzanye bayanze ngo ndava hano yose nyatanze. Ni mu gihe umugore bafunganywe we avuga ko atemeranya n'ibyaha umwana we yakoze. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ruvune Mbarushimana Prudence yanenze imikorere y'umuyobozi w'akagari ka Cyandaro avuga ko agiye gukeburwa. Ati iryo ni ikosa yakoze, niba hari umuturage wakoze ikosa wamushyikiriza polisi. Ikosa yakoze kandi ntiyatubwiye, turaza kumureba tumugira inama kugira ngo ibyo bintu ntabyongere. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Habimana Dominique yatangarije ku rubuga nkoranyambaga rwa X ko iki kibazo kiri gukurikiranwa kugira ngo kitazongera. Ati iby'uyu gitifu w'akagari yakoze byo gukingirana abaturage akigendera ntibyemewe na gato kandi ntibikwiye, biri gukurikiranwa uko bikwiye kugira ngo bitazongera. Abaturage babonye ibyo banenze ubuyobozi bw'akagari kabo bagaragaza ko hari indi myanzuro yari gufatwa badafungiwe mu kagari kuko bibatesha agaciro. Mu gihugu cy'u Burundi isoko rya Kinama ryafashwe n'inkongi ikomeye y'umuriro. Kuri uyu wa kane tariki 7 Gicurasi wari umunsi uteye ubwoba ku bacuruzi bo mu isoko rya Kinama riherereye muri zone ya Kinama muri komini Ntahangwa mu ntara ya Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi nyuma yuko yibasiwe n'inkongi y'umuriro ikomeye. Abatanga buhamya bavuga ko iyo nkongi y'umuriro yatangiye hagana 2:15 za mu gitondo maze yibasira igice kinini cy'isoko, cyane cyane igice cy'ibicuruza bya kumuriro harimo n'amavuta yo kwisiga. Serivisi zishinzwe kuzimya umuriro zahageze zitinze nyuma gato. Kugeza saa 6 bari bakigerageza kuzimya umuriro, biravuga ko ari amarira n'agahinda byagaragaraga ku maso y'ababuze ibyabo. Inkuru y'ikinyamakuru Iwacu Burundi ivuga ko bamwe mu bacuruzi bagerageje kwishora mu muriro ngo barebe ko hari icyo barokora, ariko abashinzwe umutekano barababuza kubw'umutekano wabo. Guverineri w'intara ya Bujumbura ndetse n'umuyobozi wa komini Ntahangwa basuye aho hantu kugira ngo basuzume ibyangiritse. Reka mu yandi makuru mbabwire ko Perezida Tshisekedi yigereranyije na Zelensky ahamya ko nta matora azaba mu mwaka wa 2028 mu gihe intambara izaba igikomeje. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yigereranyije na Vladimir Zelensky uyobora Ukraine ahamya ko nta matora y'umukuru w'igihugu azaba mu mwaka wa 2028 mu gihe intambara yo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo izaba ikomeje. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye ku wa 6 Gicurasi, Tshisekedi yavuze ko adashaka kugundira ubutegetsi ariko ko hazaza ha RDC hazwi n'Imana ishobora byose kandi ko ashaka kugikorera n'imbaraga zose kugeza ubwo azasimburirwa. Itegeko nshinga rya RDC riteganya ko nta mukuru w'igihugu wemerewe kurenza manda 2 ari ku butegetsi. Ibyo bituma batavuga rumwe na Tshisekedi bamwibutsa ko muri 2028 atazongera guhatanira uyu mwanya, ariko we avuga ko nta muhanga ushobora kumenya uko ibintu bizaba bimeze muri icyo gihe. Yagize ati ubu nta muhanga ushobora kumenya ibihe RDC izabirimo muri 2028.
uko mbyumva igihe cyose intambara izaba itararangira imirwano izakomeza. Nuko bimeze. Tshisekedi yabwiye abanyamakuru ko RDC yo ku bwa Kabila itandukanye n'iy'ubu kuko ngo ubu hari kuba intambara, bityo ko kugereranya ibihe byombi birimo kwibeshya cyane. Perezida wa RDC yavuze ko 2028 nigera intambara igikomeje amatora atazategurwa, kandi ngo ibyo si uzaba biteye, ahubwo bizaba bitewe nuko abo muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo batazaba bashobora gutora. Tshisekedi ayobora RDC kuva muri Mutarama 2019 ubwo yasimburaga Joseph Kabila batagicana uwaka. Mu ntangiriro za 2026 yaciye amarenga ko umwaka w'2032 uzagera kiyobora iki gihugu, asobanura ko icyo gihe kizagera iki gihugu kihagazeho mu bukungu. Dukomeza amakuru yacu muri Sudani, aho bivugwa ko Perezida Kiir yirukanye umugaba mukuru w'ingabo na minisitiri wari umaze amezi 3. Perezida wa Sudani y'Epfo Salva Kiir yahagaritse mu nshingano General Paul Nanga wari umugaba mukuru w'ingabo z'iki gihugu, ndetse na Salvatore Galangi Mabiordit wari minisitiri w'imari. General Paul Nanga yari yaratangiye inshingano ze mu kwakira kwa 2025 mu gihe Salvatore Galangi yazitangiye muri Gashyantare uyu mwaka. Icyemezo cyo kubirukana cyatangajwe ejo tariki 6 Gicurasi. General Santino Dengwor niwe wagizwe umugaba mukuru w'ingabo za Sudani y'Epfo. Amakuru dukesha Reuters avuga ko gukurwa mu nshingano kwa General Nang gufite aho guhuriye n'ibibazo by'umutekano muke bimaze igihe byugarije iki gihugu. Perezida Kiir akoze izimpinduka mu gihe mu kuboza kwa 2026 hateganyijwe amatora y'umukuru w'igihugu, ari nayo ya mbere azaba akozwe kuva iki gihugu cyabona ubwigenge. Andi makuru reka tubabwire ko Israel yijeje guhana umusirikari wayo watamitse itabi ishusho ya Bikira Mariya. Igisirikare cya Israel cyatangaje ko cyatangiye iperereza ku musirikare wacyo wafotowe atamika itabi ishusho ya Bikira Mariya ubwo yari muri Libani. Amafoto yagiye hanze agaragaza uyu musirikari afite itabi mu kanwa ndetse n'irindi mu kiganza ari kuritamika ishusho ya Bikira Mariya. Mu itangazo igisirikare cya Israel yashyize hanze kuwa 6 Gicurasi cyavuze ko kigiye gukora iperereza ku myitwarire y'uyu musirikari kandi ko azahanwa. Amakuru yibanze yagiye hanze agaragaza ko iyo foto yafatiwe mu cyaro gituwe cyane n'abakristo bo muri Libani kizwi nka Debel. Yafashwe mu byumweru bishize, gusa yagiye hanze ejo kuwa 3. Ntiharamenyekana impamvu uyu musirikare yakoze iki gikorwa, gusa cyarakaje abakristo by'umwihariko abayoboke ba Kiliziya Gatolika bafata Bikira Mariya nk'umubyeyi wa Yezu wajyanywe mu ijuru. Bibaye mu gihe abasirikari ba Israel bamaze iminsi bashinjwa gukorera muri Libani ibikorwa byibasira imyemerere y'abandi nyuma y'undi musirikare wagaragaye yangiza ishusho ya Yezu. Andi makuru nuko igihugu cy'Ubufaransa cyohereje ubwato rutura bw'intambara mu Nyanja Itukura, hakekwa byinshi. Ubufaransa bwohereje ubwato bwabwo bw'intambara mu Nyanja Itukura, bica amarenga ko ari umugambi w'icyo bwifuza gukora ku muhora wa Hormuz umaze igihe ufunze, bikaba byarazahaje ubukungu bw'isi. Ubufaransa bwasabye Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran gutekereza ku byifuzo bishobora gufasha ubukungu bw'isi muri iki gihe Hormuz ikomeje gufungwa. Ibiro bya Perezida w'Ubufaransa byabwiye itangazamakuru ko impamvu bugomba kongera imbaraga muri kariya gace ari uko kuri ubu Hormuz ikomeje gufungwa kandi bikaba biri kugira ingaruka ku bukungu bw'isi n'Ubufaransa. Ubufaransa n'Ubwongereza byari bimaze iminsi bikora ku nyigo yafasha mu korohereza abakoresha umuhora wa Hormuz mu gihe ibibazo by'umutekano bizaba byamaze gukemuka. Ni inyigo yerekana ko izakenera guhuza bikorwa na Iran n'ibindi bihugu byari byagaragaje ubushake bwo kuyigiramo uruhare. Igisirikare cy'Ubufaransa cyatangaje ko ubwato bwacyo bwa Charles de Gaulle bwerekeje mu majyepfo y'Inyanja Itukura buherekejwe n'ubw'Ubutaliyani n'Ubudagi. Cyagaragaje ko kohereza ubwo bwato bigamije kugenzura ibiri kubera mu karere, kwagura uburyo bwo guhangana n'ikibazo cy'umutekano muke, kongera umutekano no guhuza imbaraga n'ibihugu bifatanya bikorwa hagendewe ku mategeko mpuzamahanga, no kongera gufasha gusubukura ubwikorezi bw'ibicuruzwa mu mazi. Ibihugu by'Uburayi bikomeje gukurikiranira hafi iby'intambara yo mu burasirazuba bwo hagati, ariko bikanagaragaza ko ku kijyanye n'ubwato bunyura muri Hormuz bishaka kugira uruhare mu kurinda inyungu zabyo. Naho Donald Trump we yari yasabye ibihugu by'Uburayi kumufasha mu gufungura umuhora wa Hormuz kugira ngo Iran ibe yava ku izima, ariko bimutera utwatsi. Ibyo byatumye Trump abifata nk'ibyananiwe gushyigikira umurongo n'imbaraga za Amerika. Reka mbashimire mwese twabanye, amakuru yo nakagaruka.